نزدیک دوه هلبجارتنا پارلمانتا دولت عراقی. تهوی گردایی ساجی نراحتی و آستانگی لشنگال پیشداته. گلو پرسک تهوی پرسادنه چوا گرداییه اما ایرو انا نکن. اساجی اما اینکی خبرتن جوی پرسی گلو چه ازیدی دوون معنی که ما فیزیا ببن پیکرن. تیم باش به پروگراماتونه کرنا ما فیزیا این پیش بریونه. ام بیجن که اف چند روژه شنگال دیسان نراحتی پیش دهاتیه. او جی تفگریده وی پرسیه که پیشیا هلبجارتنا پارلمانتا دولت عراقی گلک پارتین ایزیا و پارتین نه ایزیا لکی داره کس انتم ایزیدی جه خاگرتنه اکتیو بون پیش دانینه. ام بیجن که لشنگال 4 پارتین ایزیا هنه. هر 4 جه سرناوی ایزیا هاتنه آوا کرده. لمخابن گرکی بیجن که هر 4 نینن وکی خدمت ایزدی و ایزید خانده دانه. امین هاکا به معنی و شروع کرن پیشدابینن که کیجان پارتی بونک چه کارت که و ساجه امی خبردن جوان کسا که وکی به پارتین مایم پیشده هاتنه. ام دست بکن جه پارتی که وانده من خلاصی گله که اکتیو سرماف و پاراستنا ایزدیا وک قومی نتوی لعراق دا پیشداته گله که اکتیو کارو خبات پیشداتینه پارتیا پروگرس ایزدیا که هیمدانوی گلکی کهنه لوانده من خلاصی گلکی اکتیو برجداری همو پروسسن تویزدی و ایزیدخانه گریدایی دبه. پارتی پروگرس ایزیا برجداری هلبجارتنه دبه ساجن بیجن که پارتی که گلکی کهن پارتی حرکت دیسا برجداری هلبجارتنه پارلمنت عراق دبه تخوازه کنونر پارتی خواه در بازی پارلمنت بکه که مافی ایزیا به پاراستن. خیلی وان پارتیا ساجن بیجن که شنگال هی پارتی دموکراتی و آزادی ایستیا پاده کیجان وکی نه آقاس سر ایستیو ایستیاتی گردای بالکو انتم وی گردای نتف قواتن ماین و قوات پارتی کارکارین کردستان و گلک پارتین ماین. ساجن بیجن که پارتی کیج هی کیجان وکی برز هیدار شو آوا کر پارتی دموکراتی نیستیا کیجان دیسا برجداری هلبجارتنه دبه. ام بیجن که مبعث 4 پارتی نیزدیا کر یان پارتین که سرناو ایزدیا هات نوا کرن لی خیلی وان پارتیا ساجی کس نیزدی هنه که به پارتین ملت ماین برجداری هلبجارتنه دبن. بس خبری محمد خلیل نمونه که ام پیش بینن که قیم شنگال بو پیشا فرمانه باشه دمکی درجی داره شنگال کار نهاد او کسا یعنی وی قیم دمال کارو خبات ندمشاند نهاکا برجداری هلبجارتنه بویه جه پارتیا دموکراتین کردستانه. ام نهاکا بنرن که گلو چه پروبلم و آستانگی پیشداته و چرا شنگال دا نراحتی بو. کنگ پارتی دموکراتین کردستانه تایبیتی محمد خلیل ویان داخلو چند کسین مایین تاویدیلیگواتیونه که حضری خانین بین شنگال سه روش پیشدا جماعت شنگال هم بجوی قراری سکنی. کتن که نرازینه وکی پدکه به شنگال پالکو سال 2014 کنگه قواتن تفگریدای پدکه قواتن لشکری پیشمرگه شنگال وکشیان ازدی مانه به پاراستن و فرما قومی سر ازدیه. بوناوی پرسی نه قایلبون که پدکه و انتم پدکه بین شنگاله. لیم بیجن که اساجی نراحتی لشنگال دا سروی تانگی چه بو که نرازی بونا خواست زیده آنین او کسانه که تفکریدای پارتی کارکارین کردستانی نه. نه هرگم تومری بنرن چه دبه. انتم پارتی کارکارین کردستانی کلشنگال چه خاگرستنه به ناوین باشخه به ناو پاده و به ناو یبش و قواتین ماین آسایش ایزید خانه هم برد سکنن بر پارتی دموکراتین کردستانه هم بری قواتین پیشمرگی و قواتین ماین. هر طرف شی ازدینه. هنوالی ازدینه. ارتجی که دمینه او پارتین ماین پاسا که مکر دیسا ازدینه. لطومری ساچه به که ازدی رو جمافخا خبر نادن. که ازدی رو خبر نادن واقع ازدی خبر دادن واقع انتم پاده انتم پدکو قواتین ماین. قواتین لشکری یبشه پیشمرگی و قواتین ماین. بون اورم دبیجن که معنی چه دبه ازدی خواهد بن گناهکار که مافی ازدیات بن پیکرن. تایبیتی ارگم بنرن بویارن اوی روژی ویدیو دیمن هاتنه بلاف کرن چا قواتن یبشه و آسایش و قواتن ماین ریا پدکه دگرن یعنی تی خانه که راستی جی او جماعت حاضره براکوژی بکه. براکوژی پاسا چمه گلک جارا کربو و کی جانی رو آرمانجا دجمنه. یعنی امزانن که انگه دجمن حجومی سر ازدیات که ازدی دبنه یک.
ننهری چه فکریوان سیاسیه ننهری چه فکریوان نتویه همو خا دجوان و دبنه یک بانو یکی دمکی درش ایدی دجمن پولیتیکی نو پیشدانیه ایدی حجومی سریزیا ناکه اسا چتکه کویزیدی خاخ نافخا دا براکوژی چپکن بس خبر نمونه پیشانی چا پارتیا دموکراتین کردستان انتمویتین شنگاله بروان تگرتن و او کسن که بروان تگرن زده تفگردای پارتیا کارکارین کردستان و قوات وانن هر طرف شی ازدینه لی ازیدی وک نته و ملت یخا پیشدانین پیشداتین چا کسن تفگردای انتمن پارتیا باشخه ام بیشن کنگی ریا پارتی دموکراتین کردستان هاته گرتن لباش قبا شرفدین جوینک داده درباز کرن که داری حاضری یعنی بون که انتم پدکه و بین و تاوی جماعت آخافتنه چه بکن یعنی پیشی البجارتنه کمبون ایسا چه دبن لیکن گوره هاته گرتن برز هیدار ششو که تف که سروک پارتی دموکراتین ازدیایه و دیس البجار البجارتنه دبه به آخافتنه کی پیش هات به آخافتنه کی پیش هات و رخنه کروان کسا که وکی ریا انتم پارتی دموکراتین کردستان دادانه و گفت که گاوه کی نه دموکراتیه که هر کس انتم که برجداری البجارتنه دبن ریاوان وکری به که بین جماعت خواب ببینن و آخافتن تاوی جماعت شنگال جیدا در باز کن براستی بلکی نهان که حالت که غریب جی بهون بیجن که افرو مثلا دعايات انتخابي يا طرفك سياسي دتريا بس با افرو يعني وقو حيدر ششوتو طرفك مستقلت الفيدري دا شد بيجي يعني جو بچه صفاتي جو دنگي خود گهين خلقي خو ام دنگي خود گهين خلقي خو وقو يزدي ام دنگي خود گهين خلقي خو جو افرو الازدياتيا خو خوي دركبي ام دنگي خود گهين خلقي خو جو افرو تحمله مسؤوليتيا خو بكن وشنگار بدسته طرفنا ببرندن گلی جامعه اب که خوش که هاتین سکنین و ری گرتین گو افرو مهوان شنگارینا مهوان مزارگاه شرفتی بون التیتنا مدا افکار هاتی کرن کار کی دوری مبادئ الديمقراطيه دوری مبادئ الانسانیتیه اب نفس الوقت امد بیجن دبی با قوات امنی هکش جيش و هکش شرطه بمسؤوليتها خو بترابو بانو كاربان حمايتها دعاية انتخابية هر كانديدية هر طرفي سياسي هات بكر بل بمخابني بجي بنفس الوقت امد بيجن وقت كتشو خوش كد ما جو افرو بين بكار اينان البدست هنك طرفي جو افرو هيج احترام مبادئ الازدياتيه ناكا جو افرو وان زاروكو كتشا بابي جن سر شارع وشارع ده خدريش بكن جيجي ويقالك مجبوره التزامي بهن قوانين عسكري بك والنكار بيت عدل مدنيه بك بله از بکری بیجما و همچکا او کچو خوش کت هاتین و زاروکت هاتین زاروکت و بونا هنکش والبدر رونشتینا پیرکا والبدر سرشارعی بو هنکش والبدر رونشتینا برای وینا البدر سلاح الملي ويا گوی کو دتر بوکوجه افرون هم تحملا مسؤوليت كانوا تحملا مسؤوليتها شنگارو بين رومتيا ازدياد كان براستي دبي گهون افرو بريارا خوبده معناه ونا او هكا افرو كي طرف وري تشواي شنگاري تشارجن وكاش كارن بسكنن وكارن وي بلاني همي ليك بدن ودرفت ندنا طرفكي جو الشنگاري ده شغل بكن وقت اطراف بيجن والله فكاكل شنگاري ده هيا صدي ما ازدي در كبد بيجي نا ما علاقه بيبانينا ولا ام ازدينا والبن ايطاري ازدياتي دم شغل بل البرشا بقوات الامني بدهل ترامبيل المسلح بسدي ترامبيل المسلح بين رقم اب هزاره او داعش جو الدور بري شنگاري جو افرو نافوان ده جي گرتين علما هون زانن هون همجي زانن او عربي دور بري شنگاري نيف البنابي يا بشيده يا البنابي فككي ده جي گرتين شي ازدياد ما بترن هون همجي زانن وهون بيدنگن جبر جو هكا برازي اكيش وچو هون بيجن ده مشكلانين برا راتبه وينا ني تاخد كرن هكا هون مسؤولتي خود جديش خرابن وازدياتي خو شنگار بدسه و بمينه نب فروشنا في ونب فروشنا في ده بگم تحمل مسؤولتي خوك بله چاو ودید پرزیدار ششو خواهد بیجه که خواه نه تاوی پارتی دموکراتین کردستانیه پارتی باشخه خواه قواتکی سیاسی باشخه لی او روش و را حاضری خانیه و خبر داده جبویویه که گاوه نه دموکراتی پیش داده
Li em ê bêjin ku evan nek tenê pirsê gavê ne demokratiye, eva pirsên hê gelekî kur e. Behsa çi me hêja kir pirsa birakujî ye. Rastî jî Cinarên me demekî dirêj e ser me plan û proje pêşdatînin haşçe em xaxantin e. Gelek care em nafikirin gelo çira ev pirsa haçê dibe, gelek care em nafikirin gelo ça dibe ku endamê partiyên cinarê mayîn êzîdî bertar dibin. Ne aqas miletê başxe hene, ne milyona Kurd û Ereb û cinarê me hene ku siyasetê ve mijûl dibin, dikarin pirs û problemê miletê xwe pêş de bînin, lê em dibînin ku êzîdî jî di nava lîstokê wan partiyê de hene. Bona çi ew tişta tê kirin? Naka em bêjin. Taybetî hergê em hildin ku parlamenta Baxdayê de, parlamenta Iraqê de gotekî cîkî bona êziya hatiye danîn ku mafê êziya bê parastin. Lê hergê em hesav kin ku ew cî bigire kesekî kê tevgirêdayî Partiya Demokratên Kurdistanê ye yan tev Partiya Karkarên Kurdistanê ye qewatekî Erebî û nizam miletekî mayîn e, çi qasî ve wê mafê êziya bê parastin. Helbet wê neyê parastin, balku ew partî jî plan û projeyê wan serêzdiya û şengalê hene. Bona ew yekî lazim e ku êzîdî bifikirin û nûnerekî xwe derbasî parlamenta Baxdayê bikin ku rastî bikaribe mafê êziya biparêze. û xênî wî pirsî. Em hergê binêrin nüfusa êziya jimara êziya li Iraqê te gelekî mezin e. Kesek ese wê derbasî parlamentê be çanûnerê miletê êziyê wekî mafê êziya biparêze. Yani cîkî êdî bona êziya heye. Xênî wî pirsî, isa jî bê hesava cimatê ku dengdayîn derbas be, êzîdî dîsa dikarin endemek du û sisê derbasî parlamenta Baxdayê bikin. Hergê yekbûn û tifaq çêbe. Lê em çazanin ew yekbûn û tifaq çê nabe û bona wî yekî cinarê me, partiyên kelekê me, qewatên leşkerî ew pirsa pêşdatînan û dixwazin hesab bikin ku yekbûna êziya nek tenê çê nebe, esa jî hilbijartinê de dengê êziya xwe rahildin. Yani hergê em nimûna Mehmed Xelîl pêşdanî, kengî Mehmed Xelîl ji Partiya Demokratên Kurdistanê pêş de diçe û dengdayîn de top dike nizam çi qasî deng, bez xeberî X deng, باور بکن اواج مافی ایستیا دچه و ازیدی که gerekî berjdarî parlamentê bûna cêxa bigirtane îro nikarin balku ew dengane çûn bona Partiya Demokratên Kurdistanê. û ne eseyê wekî Mehmed Xelîl yan entemê mayîn derbasî parlamentê bin. Yani aqas deng ku Partiya Demokratên Kurdistanê top dike, ew bona wî yekî ye ku partî xaxa pêşdehere di nava hilbijartinê dane. Yani prosesekî gelekî kûr e bûna çem gerekî bifikirin. Geloçe doramet qewme. Em bêjin sajî servan bûyera Birêz Emîn Ferxançîço kê demekî dirêj di nava siyasetê dane û di nava parastina maf û ziman û erf û adetên êziyayê axaftinekî ve pêş hatibû ser rûpara Facebookê kîjan em ê naka temaşe bikin. Gelî xuşk û biraya çavê we bixêr. Hûn îro çavê xwe dibînin wa çi çê dibit ser erdê êzîdî lê îj dibin. Eva hemû berî întîxabata ye. Pisyara hera mezin be piştî întîxabata de çawa bit. Ji ber hindê îro em dibêjin çê nabitin ka wekî em dibînin siyasî îro ê ser bikevin hemûk êk lewin bitin. îro heqê êzîdiya heye û wî ser pêxetin ê ax û ziman û qewmiya wî û hemû tiştê êzîdiya tê parêzitin. Li vî alî hûn baş wê zanin îro wa çi çê dibitin. Êk wê hêr vedikêşit, êdî wê hov bet. û her hosa. Bes kanê dewrê êzîdî bişta vî ne û bişta vîş ne. îro ke êzîdiyatî yê girêdayê bit ser wetanê wî Iraq. Belê, em bêjin ku nek tenê Birêz Emîn Ferxançîço, sa jî gelek siyasetmedarên me kesin ku pêşeroja êziya ve difikirin fikrê baş pêşdatînin ku gerekî êzîdî xwe biparêzin, mafê êziyan dane ve hemû pirsên derecên êziya baş bin. Li kengî em ev plan û projeyên serêziya danî jî lê cînarê êziya ve dibînin tiştekî berçev e.
براکوژی بس چه مدو جارای دی برنامه خدا کر راستی جو ام گیشتنه تانگ کیوسا گیشتنه سر آست کیوسا کویرو ازیدی بونا پارتیا خا بونا قواتن لشکری بونا قواتن سیاسی حاضرن حوالی خا برای خا ازدی بکوژن اوا هلبت ج فرمان سال 2014 هی خرافتره اوا ج فرمان سپیجی خرافتره اوا پرسه کیوسانه کنگی ام گیشتنه ایدی سر پرسا ماین و نماینه کنگی دجمن مدکوژه ام زانن دجمن مکیه لی کنگی ام خاد کوژن ام براکوژی نافخادا چیتکن ام زانن کوه ج همو فرمانا چیتنه ام هدی دچن برخط ما برنامه لگرکی پرسه کی بینن برچه کنگی خبر دادن جی یک بوند واق و پرس درجه ایستیا کو پیش روژه ایستیا باش به تشتکی گرکی بفکرن حتی نی ازیدی خبردن جی پارتین باشقه جی قواتن لشکری باشقه جی انتم پارتی و ریخستنن باشقه نکارن مافی ایستیا بپارزن نمونه که ما پیشانی برز محمد خلیل خواخه انتم پارتی دموکراتین کردستانیه کنگل شنگال فرمان چه بو خواخه دمکی درجنه آد کو شنگاله اداره شنگال هاته بیتال کرن او گریدای تاوی پرسی که خواخه انتم پارتی دموکراتین کردستانه بو و پیشه خواخه داخوی و کارد کر وک انتم پارتی دموکراتین کردستانه باشه وک نتوی ازدی ملت ازدی با نوی پرسی کنگی هم خازن پیش روژ شنگال باش بهم گرکی بفکرن از وک ملت ازدی باشه وک انتم رخستنه کی هم پارتی کی و چه خاصی هم دور کهون ج پارتی و رخستنن سیاست قرش کی جان وکی سر ازدیا دمکی درجته آقاسی زو هم بکاربون پیش روژ خواه آوا بکن بمینن تاوی لالش تیوی هلبت هم پی قواتا خان نشاند کن کاتشه دوره ازید خانه قومه هونجی باش بفکرن هرگدشن دنگ داینه دنگ خوابدن وان کسا که راستی مافیزیا وی بپارزه نکتو وان کسا که وکی ج پارتی و رخستن خواهی باخوه خاطره وان